February ni som pathum pathian ni sang ni som ni pani ani barmaram boina tu thar berle khovel chanchin thar beng ver zet te tun truma hian I thlir ho le don te ang Myanmar kho chak tlang rama inkul Karen National Union chuan thakhat chungin an pasal thapol Karen National Liberation Army KNLA ten Myanmar sipai zanhi somruk pasari zet thatin sipai za somriat pali zet an hliam tian soi heng sipai thi le hliam te hi KNLA thunun huam chunga trum zathum som zet an in beina awang ni in an zinga hin battalion commander pakhat deputy battalion commander pakhat squadron commander som pakhat deputy squadron commander som pakhat le lieutenant pakhat an telti Karen National Union KNU thu chuan atalang KNU thu puang tu pado so toni chuan heng in beina zong hi sipai ten an huam chung an dai lui wang ani thu soya sipai ten chet an thona sata wangin ni tin mai hian in beina a thleng zur zuta ma ni lo in veng turin keini pa in dikna chanvo kan nei ve bok ani ati sipai te hian squadron officer telin Myanmar sipai song pathum an mana KNU thu chu atanga kan mu dan chuan KNLA le Karen National Defense Organization pasal tha pariat an thia mi som pasari zetin hliam an tuar ve bok sipai ral thuam nei thazok le tamzok heti zat thi le hliam anom laya an ni lam thi le hliam an tlem san hi aram cheng chetak chu an hria chen em awang le rol rala in be an thiam wang ni in an soi bok in be na thleng zinga trum zani somni paruk zet hi KNU Brigade 5 thunun huam chung Papun Township athleng ania Brigade 6 ho area Dupalaya district le Brigade 3 huam chung Nongleibin district ate in beina athleng nual bok ani pado so toni chuan sipai te hian mipui nunaw an rig rap na sa hle ti asoya in beina then kata Myanmar sipai helicopter 10 bom an thlak nuala mipui nunaw singa chuang zetin sahim na zongin an in le lo an tlan che san annom an makin an che ani ber mai trum khata khua an hal che zo lo ani chuan voi ni voi thum po an hal mai thin hetiang thil hi Karen state a chau an tilowa rampoma Myanmar sipai te che du dan ani hrim ti in sipai ho chet rong raji asoi ngai thla tulam te dan Karen state tia hian boilowila tunma jong khan Kayin state ti hi Karen state ti ani renga sang khat zakwa somret pakwa khan official takin Kayin state ti ani ve chawa ma se Karen mi pui tamjok khian Karen state ti nge hi andu dan alani reng ani Karen National Union KNU chuan ethnic armed group thren gatin nei bido khopuya 75 Union Day Diamond Jubilee lomna kantel velo anti KNU Polin Anram Lochin Dupalaya District atangin KNU Chairman Ichin Mr. Padoso Sumau ero Military Council Chairman Senior General Min Ong Laya Hoi Hot Union Day lomna telti TV News a anchua ani hi kanmile sa ani tolowa KNU Polen soizom chi ani lo anti KNU hi Union Day Diamond Jubilee mang turin Military Council 10 minso ma se kantel don lo thu kan hril dai to tin soi nikum khan sipai Union Election Commission meeting a pu no than ka pachu an party tir nimi alawin chin NLD party mingin alo tel ve towa media lama dem a hlo hle ani Nation Ceasefire Agreement NCA signatory zinga lo tel to thin Chin National Front CNF ero chuan sipai ten mipui thlantin sarkar laka thuneina an pong lak to awangin an mani du thala an sim ngei Myanmar Constitution sang ni pariat po an ti chetowa in ka hai thuthung po an bo chet to awangin tuna taka remna thuthung soihona ti vela kantel athu lo ti in pa takin an somna an hnol dai to bok ani
sipai tu puang tu hnen atanga thu kan don danin ethnic armed group pasari nationwide ceasefire agreement NCA sign to atangin an kala chutianga la sign ve mi alo group pali po an tel thu hriat ani nation ceasefire agreement sign velo ethnic armed group atangin Arakan Army hruai tu General Tun Miat Nai anau ong miat ko atela United States Army UWSA atangin an la chio liaison officer unia ian chuan ho tu pa IO in atel bok tin Sunset Progressive Party Central Committee member Mr. Sai No Lake le Mongla Group MNDAA atangin an chief liaison officer Mr. Sai Mauk te chu an tel bok NCA signatory zinga the Sunset Reconstruction Council Newmont State Party MNSP Arakan State Liberation Party ALP le Lahu Democratic Union LDU te PAO National Liberation Organization PNLO te an tel bok ani Myanmar Union Day hi February ni som pani nimin inrini khan man ani Chin State Mindat Township Mel Kovenga Military Council 10 February ni sari khan ral thuam lian mangin mi pano pang an kahlum thu Mindat tual chung hruai tu ten an soi ral thuam lian ne na an kahlum ta kum som pathum mi no pang hongki chu akong konga akalai biru in abula ral thuam lian pui apwa wangin anunna a hlo thu tual chung mi pakhat chuan Radio Free Asia aril Military Council te kho chunga anon luta tual chung mi ten sahimna zongin kan birua hongchi apo an biru na tangin ral thuam lian pok chuan aper humta ani hemini hian Military Council ten Mindat le matupi khopuya sipai motor somsari chuangin kong tuana khom jong jong deu tho chu ral thuam lian le silain an be ngek thu hriat ania he in kana boru ka wang hian Mindat le matupi kong mel kwa ku mai nga om te chu khuwa an tlan che san tu tual chung mi ten an soi mi panau pang thi thu chung changa voin tleng hian sipai sarkar ten o ka chu ala nei lawa Military Council ten sarkana anla ka tang hian Chin State ta tual chung mi za som ko poriazet an thi thor thu chin mi pui pa ten Radio Free Asia RFA Antril February niria le ni kwa sang ni som ni pani khan Sagaing region Tanse Township Party le Pi Chang khwa chu Military Council ten lu chelin chena in engoma za tan hal che sak tu tual chung mi ten an soi bok February niria tu khan party khwa chena in som ni hal che sak tu party khwa mi pakhat chon soya he khwa hi tum luklai an beitwa tum ni zet an hal to bok ama a an hal to nen pe chuan in za vel hial an hal to ni in hriatania hemini hian than to ji khwa an tlan cheweka chena in pakuan hal boka risel vak lo le tar chak vak to lo kong hruai tua an man ta chu soi sak sapin an man zui bok he in beina February ni nia ne ya hian Military Council sipai mi jani vel ni in pinhla kun township atanga Tanse Township party khwa an thlen hian ral thuam lian voi thum zet an manga chena in pakhat a cheweka an voi ni kana chuan a kho thenom ya pin chang khwa a atlani in an soi February ni riat tlailam khan pi chang khwa chu an be chun zom lia tual chung mi te arwa le ranvul te an ti hlum sak chiama February ni kwa chuan tual chung PDF 10 Tanse Township Kanthuma Police Station an lu chila chuminu reivak lo pi chang khwa chena in chuan hal le tan ni in tual chung mi ten an soi pi chang chena in chu jing chhun zanin an hal deuh renga tuna khayu do khwa ka omeka pi chang chena in an hal zia thi ka soi thei mai lo chutiang vekin khio do khwa po Military Council ten ral thuam lian mangin an lu chela an khwa lu a chena ina an ka fu wangin no pang pakhat tiamin mi pani an liama chena in an hal chena sa hle ti in tual chung mi pakhat chuan a soi Tanse Township a hian Military Council 10 nitin chumlat charlovin chena in an hal deuh rang maya hemi chung changa Military Council thupuang tu
Major General Joe Minton chu Radio Free Asia Zofia tumin phone an tuma engma channa an mu thei ri lo trumma sa khan chen in a hnal chia chung changa military council te chen na ani lo thu Major General Joe Minton an lo chang towa Myanmar ram chunga har sana chui tu pol data for Myanmar te chin che dan chuan military council ten sarkar an pong lang nuwa tun thla ni li thleng khan region state pakwa state le khoja somni porok zinga chena in sangthum zathum somsari pakwa jet Burma sipai te hian an hal chia to thu don ani Mizorama ral tlante tan olsam taka enkolna andon theina turin Myanmar Refugee Relief Committee MRRC Chin Health Organization CHO Mizo Student Union MSU le BN Hospital Kulikon Changtlang chuan February ni sompani nimin khan OPD in antina chu aizol khopui Kulikon venga an hong ni in thudon ani Myanmar Refugee Relief Committee MMRC Chairman Van Te chuan abik takin CHO le MRRC thoho na nia Mizo Student Union MSU le BN Hospital tenen tangruala thoho turani atin zon ber chu ral tlante an nia CHO atangin doctor pali le nurse te anoma ani hi ral tlan zinga sarkar na thok CDM te ani tin soi tin thok tu doctor le nurse te hi tlomngai voluntary thok ani atibok an malak le zel na tu chu khopui danga ral tlan omna hmuna kala a thlona free clinic bo sai ani ti in asoi US National Security Advisor Jack Sullivan chuan Russia sipai te hi tuna chuan sipai chaknam hanga chachuak turin an mun tura anin rem to nia ngai ani thu asoi Russia President Vladimir Putin a hian run turin thu ati tluk dan tur an la hrelo ti asoi langin van sang lam atanga chatan tura rin ani thu asoi US National Security Advisor Jack Sullivan chuan Russian sipai te tuna chuan sipai chakna manga chachuak turin anom muntura anin rem to ni in asoi mahun turi soilo ka hara enge thlengdon kanrelo ma seri sa sanga tun hi Ukraine chu asana hun rem chang to paniri ati Sullivan a hian Russia President Putin a hian run turin thu ati tluk dan tur an la hrelo ti asoya van sang lam atanga chatan tura rin ani thu asoi Russian sipai te hi Ukraine ram ria karmasa tangkhan in chopin Black Sea po nun chan anzir thuai don ni in Sullivan chuan asoi President Biden a ami te la chuak turin sipai atir don lo ti soiboka USian Fort Bragg North Carolina atagin Polana sipai sing thum a chhop dona kar lia thleng tur ani heng mi te hi indo tur ni lovin US chanpui te himna turati anni ti Biden chuan asoi Russian Navy chuan zitop ni atagin Crimea deal anei tana Belarus nen Ukraine ma lam ma ni som chung sipai nun chan anzir mek bok Ukraine chuan Russia hian tuipuya chevel tur adang ni in apu bok Belarus nena nun chan anzirna tang hian Russia hian Ukraine hi arun ani chuan an sipai te hian Ukrainian khopui Kyiv chu olsam le zulin alu theidona heti lai hian Russia ero chuan an sipai te hi an omun pa ngaya an le mai don ni in asoi Winter Olympic Games Beijing anei meka Ukrainian athlete Vladislav Hiraskevich chuan indo adu lo zialan tinan men skilaton anei lain khovel mu turin thujiak toy no war ti akenglang 24th Winter Olympic Games Beijing anei meka Ukrainian athlete Vladislav Hiraskevich chuan indo adu lo zialan tinan skilaton anei lain khovel mu turin thujiak toy no war ti akenglanga tun lai hian Ukraine le Russia sipai te ram ri lama indo mai the ani dep meka boruak atang et le Ukraine run turin Russia lam chuan ram ria sipai nuai chuang lai an chhop mek ani Vladislav Hiraskevich chuan karam le khovel hi ralmuang taka ong kadu ani indo na hi tuman an du lo khovel ralmuana turin thei to pa chu zelang kanram Ukraine chu tuna hian aral muang lo le a silai le ral thuam te chu ti ber ani meka kum zabisom ni pakhat na a thil thlanga tan chuan apam hai le International Olympic Committee dana chuan Olympic Games nei la hian
politics rong kai choi emo thujiak ta lan phal ani lowa ma se Heraskevich achuan athil ti awang hian thu nei tu lamin an hrem arin lo thu a soi thung Olympics po hian ram in pole ral muang taka om kan du a chu tiang a theinan a bein ka hria chu wangin he thilai chuan Olympics po hi kalama atran ngei ka be sei tu ma in do kan du silova ti in a soi zui ani commercial satellite imagery atagin North Korea ram chu military parade nei turin a imbu sei mek nia alan thu Washington think tank 38 North chuan soi North Korea hian asipai ral thuam tharte pholan emo missile tamjok aka chhuale emo rin na alien lia 38 North report chuan military parade nei thinna Kim True Sung Square atanga siam Pyongyanga Mirim parade training ground a sipai zatel satellite mu ani thu soin abul hnaya bars zani somni chuang pak ani bok ani ati ma se sipai ral thuam lam ero mu ani lo ti soi bok heng thalaka tanga alan danin kan hma loka thil pui tham mitam takpun khomna lambua sei an tum ngei ani ati hemi rual hian siwala NK News chuan thu an don dan le satellite imagery atangin North Korea hian military parade nei an tum ngei ni alan thu alo soi to boka Pyongyang chunga jet aircraft flok le training ground a sipai kaljir thla po mu turom thu a soi ani North Korea hian Kim Jong Un apa Kim Jong Tru kum somriat pian cham chu February ni sompuruka apu North Korea din tu Kim True Sung kum zana pian cham chu April ni sompanga hian lum an tumani heng ni pani te North Korea tan hian holiday poimo tak ni in military parade nei in an ral thuam nei te an phoi lang chiam thin kumin hian heng holiday hi engangin nge an man don ti puang lok lo ma se Mirim parade training ground a hian sipai te hun engama chan chu training an lo nei to ani New Zealand sarkarin COVID-19 khuak hiana dang khau tak le vaccine lak vekna dar asiam du lowa nor huai hotte chu nilichung Wellington a parliament kota anom to Canada rama takarten vaccine la vek tura tina du lowa anor an huai hot nuwa New Zealand a tak khal tu te huai hotin lung oilo na hilan tir ani vele ani police tan nor huai hot zinga then khat po man to ma se nor anati top du lowa Wellington a parliament kota in hor khomin kong puite chu truck car camper van le motorcycle mangin an dang chat vek ani police te chuan ti lui na mangin no dar tum ma se mi puite hi ad in kul na hmuna tang hian an kalson du lowa nimin lam thleng khan nor huai hona atel tur hi an thlen bel zel ani ninga ni khan an zinga mi za somni chu police te chuan an mana nimin khan mi pani chu zurui chungchanga an man le bok Wellington baka Nelson le Christchurch kwa po mi tamwak lo chu lung oilo na lan tir hian an pung khom ve bok ani Prime Minister Jacinda Ardern chuan nor huai hote chu kalson turin ngel ma se mi puite hian an beng khon du hau lowa Prime Minister Ardern hi kumni chung COVID-19 rileng wanga boina lian tham tok lowa an ram akai hroya wangin faka hlo man liam ma se tun thlenga khuak hian a khau tak alaken ko renga wangin mi puite zinga atlana lo sot le a mi pui ngai dan lak non hung bera po Ardern du lo tu hi an thanem sot le ani India sarkar lai pui chuan puitling zongjong hna COVID-19 vaccine dose thumna pek chungchang chu zirchena mu mal tak nei ma sakani pot don ti soi niti ayak member Dr. VK Paul chuan weekly press conference ane hemi chungchang hi soin precaution dose chungchanga thuthlukna te chu ngai to ma saka chu minu chuan an mamo dana zirzela pek chuan chau ani tur thu a soi science themna te hi min khalkal tu ania chumi zo chuan programmatic le epidemiological ten an dota midangin an du zogin an kalpui a ngai pui mo an de yang bokin keini point ti dan phum kan neya heng zong hi science mangin chik taka en mek ani ati vaccine pek bel atul dan le mi pui nol pui tek tel an ngai ti chungchang hi ngun thluk takin zirmek ani ti in thuthluk na siam ani hnuna puanzar ani ang ti in VK Paul chuan asoi Health Ministry Joint Secretary Love Agarwal chuan vaccine pek chu meka kumbit le sang a ainang lo hle ti soya hemi rual hian atlang pui thuin ram chunga vaccine sem chu dan chu ala thatok hle ti soi
nikum October thla khan chaw rualin ni tin dos nuai somsari pasari point panga semso thin ania November a khan dos nuai somnga pakwa point pathum pani an sem chuaka December a nuai somruk pakhat point pakwa pakhat le kumin January thla khan ni tin nuai somruk pakwa point pali pakwa sem chu ani tun ni kwa liapta chung khan chaw rualin ni tin dos nuai somnga pakhat vel pek zi ani mase dos khatna la to hi za asom kwa paruk le dos ni na la to za som sari pariat ano wangin India ram pui vaccine lak ngai hi atlem ve tel ani ati Clayrol vaccine la lo te hne na zirti na pe ka poimo zia asoi ngal boka Sri Leng tho thumna chunga sikai non le te chungchanga ICMR Director General Balgram Bhargava chuan variant pakhat kain variant danglaka aveng theilowa variant tharlo chuak zela wangin sikai non hi aum le thin ani mase vaccine lak hian na khir tak le damdo in pan pui ngai le tina laka min vek thia COVID appropriate behavior hi hridan chanan atangkai takzet hri na thodan hi mitina a thodan einang lo le ani ti in a soi billionaire sumdong hausa Mukesh Ambani chu Asia Commonwealth puya hausa ber ani le ta Bloomberg billionaire index tarlan danin Gautam Adani an Reliance Industry Limited chairman Apple nuwa atuk maya adin mun ngai alu alum le ngala Mukesh Ambani hausangna hi US dollar billion somkwa point pasari ni in Kovela billionaire hausa ber somna ani Gautam Adani hi billion somriat pakwa point paruk ania ale pelani hei February ni kwa sang ni somni pania alandan ani Adani Group din tu Asia hausa ber panina ani rualin Kovel puma som pathumna ani tabok Facebook nei tu Mark Zuckerberg kain Ambani le Adani hi an hausa ta zoka karma sakhan Mukesh Ambani le Gautam Adani ti hian Mark Zuckerberg le pedin stock market a Facebook nei tu mita platform tlak che thuta wanga ni khat thil thua billion somni pariat lo azara an pel chat mai ani mita platform hludat la niam thut khan hong ani na hlia heti lahiam Bloomberg billionaires index a Elon Musk su billion zani somli pakhat nia chhut ni in top ania Musk hi Jeff Bezos billion za somriat paruk nen panina omin Bernard Arnold billion za somsari nei chu pathumna alanga Warren Buffett alafal tralia top 10 na alang zela billion za som pasari nein pasari na din mun a hau ve bok ani viewer ta hena ngenna hanze ve leila kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan inom chuan subscribe kha milo me saka milo subscribe sak ve ngei turin kanan ngen chowa tin kan video upload thar ta hi inlo dona inlo mu ngal zel thena turin intan po ol samjok na tur khani dona chuwang chuan notification bell kha metula ola inda don nia